Bugün Türmeden Kaçu 2. seriyası. Bu. Knopunu tağa basamaydı ekimiz. Yani 1. seriyasında ben koştasam ağım. Telefon öşüp kaldı. Yani videosu ne olup kaldı. Hani kalayı kaçu gerek. Alınız 1. seriyada dala kaçu gerek. Kaçamağım. Anlaşıldı. Zaten dur biraz ağaçım az işimiz yendi. Уже читерский болып кетті мына кнопка бір ғалияға басылмай басылмайтын значит басылады екен таба алмаса болғаны бастым мына шеттегі ағаштарды алып алайын. Бирок читер мына бирөө соккан эмеси табаган го десем да өзүм соолуп өзүм кашымган дейм. Ай тезирээк качуу керек бизге. Бул 2. сериясы. Ал соолгудун 2. сериясы неге салмай атыр дейсиздер. Мен түшүрүп койгом, бирок мен узак болот ма деп салмай калам деп отурмун. Үйдө Wi-Fi аз, Wi-Fi өшүрүп тастайды бир кездер. Мен салмай калат. Мен арнама тиркелип кетиңиздер. Бул видеого да лайк басып кетиңиздер. Аштı uzağalım sevgimiz. Şimdi kalamazsınız. Yana püstü kamera bakalım. Kaçmamız gerek. Oy bay niye okuttu? Ay yer silkine bakın. Yer silkine bakın. Yamayın. Onu attın mı? Tükürün gideyim. Ya. Ye. Onu ağaçka indir. Lüğümün mü? Jel silkin kötü sandım. Ben isteyeyim ya. Tak. Ben bundan da eskiyim. Bir türlü skin çaktı. Ormanda bırak görmeydi adamı sonunda. O ormanı görmeydi. Da sonunda. Arkadaşlar dostlar men güzel просмотр men 9 подписчик болдum endi. Ya bir ardama tіркеліп кетіңіздер шы. Өтініш. Kendini Şimdi kuşun baltaj жасап kaçmamız gerek. Өйткені алдыңғы серияда 1. серияда қашамаған кнопка мына бір читерін не істеп қойғанбыз мында бұл кнопканы қойып читерін не істеп алдында қойып я кетші бәрі я енді не істейміз қалай қашамыз я так киркім қайда неше бұза алам ба бұзамайды екен есік бұзып кетуді. Есік бұзылады екен. Бұзылды. Есік бұзылды. Мен не істеймін? Сондықтағы заттарды алып қой. Ай, сондықтағы заттарды ең қалай қашамыз? Ойбай тағы жер сілкінді. Не заттарым қайда? Ya ana sonunda kılıçka kapını tağa basamayız. Yani kança sağın. Oy be. 10 minut. Ben kala kaçamız ha. Kıyınlap ketті oyun degeni ama ya. Bizler kaçın gerekirge. Ben de uyuk sağlık. Yok.
Gidiyoruz. Uykum gelip gitti oğlum. Gidiyoruz oğlum. Başım karanlık olatmıyor. Karmaş. Başta. Yoma yazan bokal. Tak. Yeni zatlarım da alıp bozladı. Ay. Cürsüş yomayım no. Haydanem. Çünkü yeşil yok. Ben yemeğine 100 kırk aydan koyuyordu. Geçiyor adam. 4 kilo böyle kullanmışsın dedi. Biz git kaşığımız gerek. İşte görmüyor adamdır. 100 kilo koyuyordu. Olsun biz git yerden kaşığı gerek daha sonunda. Tübe gitir kaşığı koy gerek. Arkadaşlar bize. Zatlarını da alayım. Gül zatlarını da alayım. Gül zatlarını. Verstagımda da alalım. Yani kaşamız. Kravatı da alıp kaşamız. 7 minut 6 minut olsa da video kaşamız. Eskidi bulup şaplayayım mı? Burada aşağıda vakit olsun. Bu knopunu koyup tezira kaşamız gerek. Yok oldu. Yine kaçtık biz. Kaçtık. Dostlar biz kaçtık. Sizlerle birlikte Arman, Kizet, Craft World sağ olunuzlar dostlar.